Osibo boxing management team for you aha. Osibo management boxing team you aha. Ewie omo boxer Stanley Nyantechi. Dodo na friend Asante Warrior. The okwa kokun boxing na no de yewura photo assign echi edekonu. Ene Asante man flag no deko. Na no call Okoko winning LBO International Featherweight Champions Africa. Eno win wako win di aba. No I say no nyama wanya yi wode ba be kire yewura ansa na aye bibia na dodo na no boxing no yenim se enkra ho bukom na omoye no na we na onu anya bi Ewura nya ne this year awon no so atimi akoko bi abade a this was the ba ebe ji ewura nsem nhira nsa na wasa asre se the next return match no the obeba be den be kono akopeso asre ewura se obebo omba be kontokwa na okumase ya na said the be ya enen oyewura 25th anniversary no ene na hia mu na etimi apeja Tuadarma omo ba eswa Stanley onona Frank anodano komu no na ye ba ya we kra ensem ye snap pentu ena broninsa ahodo whiskey ne honkeka ho ahodo ena yewura buamu ade na nahima buamu ade achiame buamu ade Otumfuo achiame buamu ade ena Otumfuo ahenkwa aso ebuamu ade adaroma yeni ne facho ura
baby. Africa helps. Omni last one.